Gatuna aria maramomorerwo nyumba ciao na kuingatwo kuma mugunda-ini wa mutito wa Masai Mau momori-ini uria wambiriirie muthia-ini wa mweri muthiru riu ni mathiite na mbere na kuingatwo kumanagia na micii yao. Kamishona wa gicigo kia Rift Valley na uria oikaine ta Dr. Abdi Hassan ni ugite ati umomori uyu no urathi na mbere ni ratafanio na njira ya thayo guko andu aria mathiite na mbere na guikara miena iyo makiria metikire guthama mbere ya matinga maria marakorwo magitafanio ndu gukorwo makimakinyira ukiri uguo ni athiite na mbere na kuga ati thirikari ndi gukorwo akiri mariha kana kumateithiriria kuona ati igucoka na megucokererio kana matire nongi kana matire no ndongi otiga gucokereria kuria mumite Bashia wa Wanjere ena ici makiria ma andu 3,000 ni mamomoreirwo nyumba ciao na kuingatwo kuma mugunda-ini wa mutito wa Mau. Riu makiria ma nyumba 400 hamwe na kuria makara macino marakoragwo makiigwo gukorwo cikimomorwo. Riboti iria irekire Kamishona wa gicigo kia Rift Valley Dr. Abdi Hassan uria waririo muthi ari kaunti-ini ya Narok. Kwa hivyo mpaka sasa zaidi ya watu 3,000 ambao walikuwa wameingia kule ndani kwa hiyo msitu tumeweza kuwaondoa. Thingia yo momori ucio gutafanio Abdi augite nyumba imwe hamwe na cukuru igiri citigokorwo ikimomorwo. Riri thirikari igithi na mbere kumenya uria igwika nacio muno cukuru icio igiri kuona kuri na arutwo aria matanyitwo gukorwo magiikarira na gwika igerio ciao cia gibururi. Ninataka kuchukua nafasi hii kushukuru wananchi wengi ambao walikuwa kule ndani, walishirikiana na maofisa wa usalama na wakatoka bila kuwa na matatizo aina yoyote. Ni athire na mbere na kuga andu acio ni maraunaga watho kuona ni mararengaga miti gucina makara hamwe na kurima mugunda ucio matari na rutha. Riu akiuga ni magukorwo magicoka kuria maumire amu thirikari ndigukorwo ikimariha kana kumethera gwa guthii. Ile factory ya makaa iwe ya kienyeji iwe ya kisasa tumeweza kuharibu ama kupata 58, na hiyo yote inadhibitisha uharibifu mkubwa ulioko katika msitu huo. Nitoe notisi kwa wale wote ambao bado wako kwa msitu waweze kufanya hima, waharakishe na watoke mara moja. Nyarikiye na kuga umomori ucio ni uratafanio na njira ya umundu na riu thirikari ni gukorwo ikigathika rugiri rwa thitima rwa kilomita 30 niguo kugirireria andu ucio gukorwo magicoka mutito-ini ucio. Hatuta discuss, there is no debate, hakuna kuelewana. Wale wote ambao wameingia ndani ya msitu tunawaeleza kwa njia ya taratibu, na ninawasihi, ninawaomba sahi tafadhali. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Bashia wa Wanjere.